vremenu kada sve rijeđe nalazimo minutu za sebe, rekreacija postaje ne samo navika, već i potreba. Danas govorimo o jednom od najzdravijih i najpristupačnijih oblika fizičke aktivnosti, o rekreativnom plivanju. Plivanje za odrasle rekreativno je jako dobro jer opušta mišiće, svi smo danas prenapeti, preopterećeni, da ne zaboravim ovaj mentalni dio, znači mene plivanje jako opušta, vjerujem da je tako i svim drugima, tako da mislim da je jako jedna lijepa aktivnost u kojoj se možeš opustiti. Svako dođe na svoje, svako traži svoj sport cijeli život. I nakon što sam probao igrati odbojku, igrao sam karling, igrao sam bowling, igrao sam nogomet koji svaki muškarac u Hrvatskoj, jednostavno došlo do toga da sam shvatio da je plivanje najbolje za moje zdravlje. Kako sa 20, 30, 40, a pogotovo sad, nakon 50 godina, plivanje je apsolutno fantastično jer se najteže možeš ozlijediti. Znači, skočiš u vodu, tamo si sat vremena, malo se okrećeš, plivaš jednu, drugu, treću tehniku, ali ne stradavaju zglobovi, ne lupaš ničim. Sada ću ja s ovim mališanima, rekreativcima, plivačima odplivat par dionica. Zašto si od svih sportova izabrao baš plivanje? Zašto treniraš plivanje? Plivanje sam počeo zato što mi je lijepi sport, mogu se koncentrirati više na školu, smireniji sam i to. Super. A reci mi, od kad treniraš plivanje, jesi skužio da si razjačao neke dijelove tijela? Skužio sam da sam razjačao ruke i noge i skužio sam da sam postao viši. Da si se malo izdužio, super. Da. A reci mi, jel možda bolje spavaš? Nakon treninga skužio sam da mogu bolje spavati i manje se krećem u krevetu i padam sa kreveta. Super. Zašto treniraš plivanje? Zato što mi je zabavno i volim plivati inače. A jesi ti skužila da si se možda razjačala od kad treniraš plivanje? Pa ne. Ne, a? A koliko dugo treniraš plivanje? Evo, sad ću skoro pa 4 mjeseca. A super. A daj mi, dođi malo bliže. A daj mi reci, a zašto ti treniraš plivanje? Zato što da budem snažna i jaka. A jesi skužila da si već snažnija i jača? Da. Odlično, bravo, daj 5. Daj 5, super. Od kad treniram plivanje sam se definitivno jako razjačala i pošto više spavam jer sam više umorna, su mi se i ocjene popravila. Plivački klub Dupin je nastao davnih dana 2000. godine u Biogradu na moru. Dio djece pliva na Višnjiku, u Zadru, a jedan dio djece pliva u Zagrebu ovdje kao rekreativno plivanje. Plivanje je dobro za djecu zbog razvoja motoričkih sposobnosti. Plivanje je jedan od bazičnih sportova. Od malena, znači razvija se koordinacija, osjećaj za vodu, rješava se naravno ono što je jako bitno u nekim ranim fazama, neki strah od vode. Znamo da je higijena pola zdravlja, poslije bazena, da se svi kupaju, to dobro je okupati se. Sad ću koristiti ovaj Alverde iz DM-a, odnosno ovaj gel za tuširanje, ali i šampon. Pa tuširanac. Opraćemo malo i kosu, koristim ovaj isto Alverde za volumen, za ovu moju bujnu kosu. Između ostalog, danas se jako puno ljudi bori, pogotovo na ovim našim područjima sa prekomjernom tjelesnom težinom i plivanje je zapravo jako dobar način za gubljenje kalorija jer zapravo u jako kratkom vremenu gubi jako puno kalorija. Pa moram priznat da nisam baš najbolji učenik, da nisam onaj koji diže ruke i ne mogu se natjerati da imam nekakav stalan pristup plivanju, da je to da se zna ponedjeljak, srijeda, petak, od toliko i toliko, nego lovim pauze kad ne radim. Tako da nekad ima 5 plivanja tjedno, nekad ima jedno, nekad nijedno, ali što se više pliva, što se bolji kontinuitet napravi, to je tijelo čvršće, stabilnije i zdravlje jednostavno jače. Prema tome, moj apsolutni savjet i preporuka, što više plivanja, to ćete se osjećati bolje.
Dakle, rekreativno plivanje nije rezervirano samo za sportaše, ono je dostupno apsolutno svima koji žele učiniti nešto za svoje zdravlje i za svoje tijelo. Do sljedeće priče o dobrom kretanju i dobrom osjećaju ostanite uz rekreaciju, a ja odem malo plivati.